روش باش هوانو ام به داباشا پاشگیر اساسگیر چالکدار دوباره به هر رنه امی ده درسه ده دکارا پاشگیر اساسگیر چالکدار بکن تی یعنی ته بکن رولا و پاشگیری ده زمان کردی ده چیه؟ چوا تیلی بارد که؟ چما منو چالکدار لیگیریه؟ امین ها به هفره ببینن جبری هم درس خواه بکن قلم دفتر خواه درخن از باورم هم دفتر خش خواه بی قلم دفتر نبا و وکی دجی ویدیو ما حتی بدایی بشو بینن حمی ویدیو ما بحبره بشو بینن درسه وکی خلقی زنجیره نه یعنی گازم تین کرن یا جی رخنه تین کرن دبیجه ام وی فهم نای که آنجی ما ام فهم نکن هفنو دوی هون جی دست پیکی ویدیو ما بکبن حتی داوی واره و بهنا فرح و قلم و دفتره و هبه و نوتی خواه بگرن و بنویسن و سر خواه ببشینن هر کسی رو سر کریه یعنی تشتای گوستاش آلی خوده و همه واره سر مرو در جیب ببین نینه مرو تخبته الله تعالى قلتيا بردي وره حرفي رناتشا يعني هر تيش سببك يا ويها يا جبال وقت تجي ما بشو بينن ابن ابونين قناه ما جيبو قناه ما مازن ببا بكي قالي كسا ام دست بي بكين نهاد باشا يكي ده آوان زمان کردی ده پرگالا را بر راکیلی لین را دنگانده ما دیده بی چند ویدیو ما گوده بی تی ده زمان کردی ده چالک داره دنگی چالک داره kombinasyona çalaki sembolize dike. Tiyek, lükü, dikijan peyvede, dengi tiyejde ve derken, hon bahsa çalakiye gidikin. Ev çalaki sembolize dike. Evet, naf peyvede, de despeka peyve, de gevde peyve, o da davya peyvede her çalaki sembolize dike. Yal vedin ha iş iru emsel biseknin çalakiya pajgira saskere. Hem bir pala mecburi gutiye çalekdar. Pajgira saskere çalekdar. Kavlu pivanın üyetine, kanunun üyetinin emin habre bibinin. Megu dinavdero çale berjenganda tiye. Juhanavi alfabayı tiye hunduzane. Tiye. De karderanda te. Yani safi yenmiş. Te. Kurdi ti. Livedi Kurd naveke. Navi kumek mruf. Şu kumek mruf reti kurdi. İn livedi hemanlo med pajgira saskera aydi de ditti bi navenkara. Ne pajgira saskera. De vera şede navenkara. Navenkartiya çikiriye aydiye da pajgir be navra çetike. Mego Kurdi ti. Ti çekir, ti nave Kurd ve de naveki Kurd. Nave Kurd der bazı çaleki ekir. Gişdar kir. Ve de camir heye. Camir berjengek. Berjengeki kanciye. Civan mer. Berjengeki kanciye. Jisedema livede berjeng برای خلاص دبه اینا گره قانون کیا و او سعی اف دنیای که والله به هزار سال ده ها سال مرو سر بخبته ام دریای کیا زمان را ببرینه جامر تی جامر ناوی برجنگک صافیه ferdar yani ve çi nivisan diye ferdar tekile camir dema tiger derbazi ravşa gişti dike o jberjengeki nave çekir ya camirti edi nave jberjengti dike ve
ویده خواستن طایبت هم دخوازن سر برجنگ خواستر بسکنن هوا نور ویده خواستر برجنگه که خواستر برجنگه که ناوک هفگرد یه خوا و سر پیکتی زادن خواستر و سر بخوا و سر خوابون همه و سانه ناو خوا و سر جهواته گوهرتن مثلا ویده خواستره سر بخوا ده سر و خوا جهو هفت گوهرت شکلی نه خواستر تمام چیه؟ برجنگه جبر گویم بکار پر بکارتین هم دخوازن که میکی وسا سر بسکنن هوانو وی وسیله هم دخوازن قانون اکی از زمان جهوره زلال بگن دما اول ویدی دبا خواستری ایدیتا خواسترتیه وقتی چی کرن او خانینه مینا کی بجیم دبی جاوین خزالی لحال ویدی خزالی جاف ایدیتا خزالی گرتنه یا اساس چاوه ها چاو اسبحی یه چاو خزال اسبحیه هم نزانه خزالی خواستنی جیوه کزا دما ایت داویاوه ام جهه برانه بیجن خواسته ری خواسته برجنگه ای الویده جی برجنگ یک چیکیریه نه او بخواه نه نامه بالا نه نامه ایوه نای خنا ما ده پاشگیر اساس کره آیدی ده دیده بی هر تم برجنگا چید که او قسمک پر پچک دیسا جی آیدیه ده چیکیریه اماله ده بیه نام ام بیجن خانی روشی ورحاصل نخواه هر برجنگا چید که لفيدي ام بفكرن لجهة كي پرگالك خواسر هيا يا پرگالا ام دخوازن ام دشبهين وي پرگالي نه او بخويا ام دشبهين وي ايديتا وي بويرا چهديكن في اوين خواسري تشتكي وسايا خواسري نه ناوي هينه كيه نه ناوه برجنگه نه ناوه هینگه جبو ببه ناوه هینگی لازمه لویده تی بگیره حوالو تی خواسر تی دو کردی ده بگشتی دوی قاده ده ششتی تیکرن شین هلده نای نویساندن ال برجنگه چید که ال ناوه چید که ال جناوا ناف او جی برجنگا جی ناف چید که ال جناوا برجنگ او جی برجنگا جی برجنگ چید که ال آیدیه ال چالکیه نگیشتی جبر اینها امن روژاوای کردستانه پرگالک خواسرتی هیه نه خواسری پرگالک خواسرتی هیه خواسرتی ها روژاوای کردستانه پرگالک خواسرتی دماتا گو خواسری ام بیجن پرگالک لویده هیه نابل نهاتیه کرن اما ام بیجن اف پرگال خواسریه چیه؟ پرگالک خواسر هیه؟ نه اف پرگالک خواسر هیه؟ لویده یا ما دمینوی جبروی لویده شاشتیه که مزنته مثلا ام بیجن امپراتوری شاشه امپراتوری تشتکی aydi imparatora naba nave sisteme ki nave heyine ki naba çünkü dve berjeng imparatori berjenge jibu bibe nav derbazı çalekiye bibe lazım etti beji imparator ti heyelmedi ferkave heye ferkaki pir ciddiye işte yadınci پاشگیر اساسکر چالکدار کیوه چند پاشگیر اساسکر گرفته به لدیف همیت نویسنده تو پاشگیر اساسکر چالکدار لدیف نه نویسنده جبر که خاله دادینه نه و پاشگیر و همی تشتا در بازی چالکی دیگه مثل بده جواک
aydı girtiye civaki. Pişti hinge van girtiye civaki van. Piştiye ti girtiye civaki van ti. Pişti tiye paşgirin sasker nayn nivîsandin. Paşgirin keşaletên nivîsandin em bêje ferdartî û zaman û tiştê û saletê barkirin ama piştî wê paşgirên sasker nayên nivîsandin. Em derbasî beşa kardêran bibin. Kardêr. Kardêr. Cara me gotiyem dubare bêjim. Fîla Tirkî. Fîl. Mamosta Celadet Bedirxan jê gotiye lêker me berê niha jî gotibî li gor pîvana ziman ne rast e. Ji ber vê me jê re got kardêr yani ya kar didêre. Kar li tê barkirin wê awayî de me got. Ne hevalo temaşa bikin. Em ji vê re dibêjin fermanî. Yani hatiye wergerandin. Tirkî jî dibêje emîr kîpî filan. Bihêle. Eş te re dibêjin bihêle. Çalekî pêk nehatiye. Hişt çale peyvê tî girt o çalekî pêk hat. Kardêran de ye bûs. Bişû çalekî pêk nehatiye. Şişt çalekî pêk hat. Bigire çalekî pêk nehatiye. Ji xwe em dizanin vê de koka peyvê gire. Bi da çeke herek dartiye çetke yani em bêjin tawandeke girin vê de dimîne. Selê gireke girê çîhara jê dibêjin gir. Ha gir. Bigire. Vê de çitke ya gir derbasî çalekiyê dike çiye girt. Bikeve ket were tê bikişîne kişand bişewitîne ne bişewitîne vê de jî tî heye temaşakin bişewitîne şewit tant tant di zimanê Kurdî de yani mukukava dijî got deryayeke bi hezar û yek quralên wî hene hemî pîvayî ne. Ya ev ziman çêkirî hemê filozûf û zanyar û kes nedîtîne. Vê de feke here çû ne kanûn ne wisa dixebite. Çû. Çû çi ye? Can çi bî? Derbasmend bî. O çi ye dematê dawya peyva? Berdewam e. Derbas bî o. Devam dike. Vê de kanûn wisa dişuxile. Vê de kanûn bike gir. Vê de tevger tê. Tevger e. Vê de zaten bide. Davxwe dayînê sembolîze dike ji ber ne bi vê kanûnê dişuxile. Çalekî nîne. Dayîne. Ji xwe ew xwe watelê tîpêtê warkirine Musa ji ber wê dibêje. Vê de dayîn heye. Ji xwe ev dayînê sembolîze dike. Vê de dayîne. Vê de çi qewmî ye? Vê de daçeka bi û vekara de hatine gel hev dibe bide. Vê de da. Me got li vê de tî çalekdar e. Ji navan nav ji berjengan jî nav çêdike. Ji ber wê nikare ew în nikare di paşgiran de cêxwel hev bikarin. Dema cêwel hev vê guhertin wate dikeve. Mîsal em bêjin vê de sittî heye vano. Sittî. Ji bo di navê sittî derbasî çalekî bikî di lazim e dibêjî sittîtî. Ya di hêstî heye. Pir tê tevlî hevkirine vano. Hêst. Hêst. Tî hatiye vê de biye duygusal. Dîsa tîme lêbarkir biye duygusallık. Like ev. Her tim like. Duygusallık. Hani? Lazım e. Usta var hep karani havano.
ای و تی پرتین بکارانین نام بیشن مشا گله من نویسان بیا پرتوکالا جی مشا گله میرانیه مشا گله ببولین او ناوی طیبت مازن تین نویسانده مشا گله میرانیه میرانی ویدی چیه هوانو؟ erkeksi. Haval dibêjin havalın dibêjin hundun tesir zmanê Tirkî de ne? Haval tesirtiya zmanê ku Tirkî te Tirkî de fikirî bu Kurdî dinivîsî. Ya me em bu Kurdî difikirin hewl didin ji bo were fêmkirin hin tişta wergerînin Tirkî ji ber ku temaşevanên me herî baş Tirkî dizanin. Ber wê yani ji bo em hev bidin fêmkirin خود چه تکیه ما به ترکی رنی نه مشاغله میرانیه میرانی چیه حوالال بده میرانی erkeksi si مشاغله میران تیه مشاغله میران تیه بده مشاغله erkekçedir. Erkekçe. Erkeksi, erkekçe. Jber ve li her deri evş hev cudane. Lazım em vataya kanunun zaman bizanıbın. Yani ama it de em iş de ve dert ke em de be rasta, ti dert ke ve em de be rasta. Bu sanabe. Her yek jiva kanunen kiyawe heye. Enke meşagule miraniye, meşagule mirantiye. Vakidin andın. Beveka lekera deme buri te binafkirin Dibistanên medeni hacî tê dayîn andın. Em bêjin andın. Andın çi ye? Andın dibêjin şewe tandın. Alvedi ev jî veqetandine biya andın. Hani tiştek wisa di zimanê Kurdî de nîne. Yani andın, şewit andın, weşandın, kelandın, rijandın, ev heye. Lê kanûna wê ne andine. Xwazê vê bêjim. Kanûna wê ne andine. Temaşa bikin. Me got çi? Şewit. Şewitant. Şewitant. Tant. En. Temaşa bikin. Li vê de tî paşgîra çalekdar e. Tî paşgîra çalekdar e. Na giştar e. Ne tiştekî ye. Dengçêker guherdar in. Mesela weşand. Weşand. Til. Giştar. Em dizanin her peyvan na were dayo giştartî girtiye. Giştar çi bî çuxul girtiye. Na li dawya peyva her tip giştar e. Tî çi hevano? Tî çalekdar e. Weşandin el vê de çalekî girtiye, çalekî jî giştartî girtiye. Weşandin. Di zamanê Kurdî de ahengê de dikarin cihê xwe li hev bikwerin, di awazê de ne di watayê de. Ew jî tî û dan e. Dema peyv bi tîyê xilas dibe, o paşgirekî digire, yani dê tawandin, li wê de tî dibe da.
bêjim egît li gor min tiyê xilas dibe çünkü wateya peyvê wisa ye çi dibêje çalekiya heyîna bihês gal vedî hêz e ev çalekiye vedî lazim e heyîn hebe çalekiya heyîna bihês egît aha vedî çalekiye heye dayîn nîne dema egît paşgirêkî digire pêvekekî digire tawandekekî digire li vedî çi dibe dî tî cihê dengê xwe bine ne cihê wateya xwe cihê dengê xwe dide dayê egîdê egîdê me egîdê me vedî tî cihê xwe dide dayê ev andina li vedî wek ku din tê zanîn di rastiyê de tî ye em dizanin deng çêke guherdarin em li vedî dibe abe dibe tiştek dibe li vedî giştar e li vedî çalekdar e çalekiye gişt yani di zimanê Kurdî de mantıqek wekû andina paşgîra lêkera yan jî kardêran nîne erê tiştek kusa tê nivîsandin ama çima hatiye nivîsandin sebebê wê çi ye lazim e em vê bizanbin hem vê dibêjin em dixwazin behsa tiştek jî bikin taybet li aliyê buhta em bêjin behdênan alî Culemêrgê şûna tiyê de taybet di menên pîvanên de pir cara hetê bikar anîn gelo ev qanûnek zimanî ye rêzimanî ye yan jî di deva de bi demê re pêk hatiye kan temaşa bikî dirê jahî kurtahî bilindahî vêlahî meznahî şîrînahî gelo ev hî nihal vê de di rewşa heyî de cihê tiyê digire ev qanûn rêzimanî ye an jî çawa çêbiye ev hî me got he pevçêker e he barometra qirika Kurdî ye he kombînasyona heyînê sembolîze dike li vê de he paşgira sanskêr e jî nîv deng de nîv swar e jî li vê de paşgira sanskêr e jî kan temaşa bikî dirê jahî li vê de a hatiye ayê dirêj û hî bi heve girê daye başa karna çalekdarê bikarin hevano dirêjtî hem alî ket hem alî ji vê dê ket hem jî nav paşgir safî bî kurtî heke me evê dikiriye me gotiye kurtahî peki kurtahî wata ihtimalek pir mezin hevano çêlêkolînê ye em felsefeyê dikin em tespît dikin em dixwazin hûn lêkolîn bikin çêlêkolîn ye ama ihtimalek pir mezin li gor zagonên zimanê Kurdî li got peyvê de safîtî pêk tê li vê de hî an jî he bi demê re li herêmna pêk hatiye devûkî ye ne rêzimanî ye ya rast kurtî ye dirêjtî ye mezintî vêltî şîrîntî velhasîl tî ye me di rênameya zimanê Kurdî kilîleyên radenga de di cihe taybet di dersa paşgira saskera çalakdar de gotiye kurtî weke kurtî tê nivîsandin ama no melwedê şaştiyek kiriye lazim e kurt qisa yanî
Lvedi ti dibe navbenkar ti. Kurti ti. Kurti ti. Kısalık. Uzunluk. Luk. Türkiye Parti'nin. Anvedi kurti ti dibe ti var evedi. Evedi navbenkar avano. Ne em bejin paşgira sas ker. Evedi navbenkar. Çı dike tekil ya berjengi kurt o paşgira ti behevre çı dike. Vaku davya dersi xwant xwazı tiştekî bêjin. Li vê dê stûna tî heye. Baş bala xwe bikişte. Yani baş temaşa bikin stûna tî. Li girê mirada yani dibêjin Göbeklî Tepe stûnên tî hene. Tî li vê dê çi dike? Tî li vê dê çalekiya jiyanê sembolîze dike. Çalekiya jiyanê sembolîze dike. Li girê mirê da ew perestgah çi dike? Çalekiya jiyanê pêk tîne. Sembola wê çi ye? Sembola wê tî ye. Wata ji beriya Sümeran bi deh hezaran sal tî di nav Kurdan de dengê çalekiyê ye. O hatiye bikar anîn. Ev ziman zimanê wî zamanî ye. Cihê lêkolînê ne. Divê em lêkolîn bikin. Em îro guhatin dawiya dersa xwe. Di dersa were de em ê du paşgirên sazker bi hev re bidin. Em piçekî leze xwe bikin. Paşgira sazkera giçdar ik û delaldar ok. Heta bu dersê bimînin xweşiyê de bi xatirê